ñani hilata segundino chino ocupado por Tanirac exatoquero Caiza provincia Cauquiteja Eleodoro Camacho hayo exatoqueta y jutant ahora quitan hilata segundino Kamisaki aski hay poquipan hasta oña Kamisaki hilata Freddy nakiwa karpuranta singta anchit pachana kama han churuna kaha wali kira kisayut khariki ha kwata mauka hlaktawi nakaki hut kharaki provincia nakan ha sa kaukiri nakate kaukana kanti kuinkana kutki kana kan kyo mauk hlaktawi hutki kam halupa changaraktansa kwata siman pachamarak purje aruma sa urus puriska kiwi kama kyo kwata wali yakiwa kaukiri nakate ha kama yapumpi uiwampi sarnaqta siriktanukaha patapampan ha wali yaktata kyo sarnaqta sipharak hilata Freddy no hayu kaukunateja maimai provincia tokanakansa hayo na comunidad taipinacaros ainais ayjaraki achuna casi hasta ainais atawichurunakan qatasira a ver kaisa provincia Camacho toquen ukakip karakia kach hawiraja suchi hayu alpini lumper tawasen yas utana karman tawaya yapuna karos haykam ainais atawkilat kuyakanaka no chaste autoridad supanaka suksatoqeta kamsasi karak pachas hilata segundino Chicasa panaka unoktasi sipkiwa kaja comunidad anakatja acá secretarios generales, camaraques centrales agrarios y kun hamarakichi a nivel provincial, ejecutivo provincial kun ham unoktasi chanira kukajani kiraki khanskaraki tuksan no kat pero maitata sipkiwa aka comunario nakaja kama matan tachi waina kuthaya kama khai aka Cuenca río Suchizucaja wala hacha hawirawa Cuenca poneraque hasta ya casi frontera Perú ukakama sarekwata ukata ipin uka Cuenca suchendra walha micro Cuenca sutjarake kwata uka micro Cuenca nak sartapi pan umaha ukanimha walha purin thekotaro ha kalagotitika karo hotekwat anchichaha kaukiri nakateja kaja Cuencan hakasi kutja kaja ver este municipio de Escoma, ukaja mayor parte ukauhitan jakamasi parque uka comunidad acuacha. A ver mayaja Puerto Carabuco ukaja afecta taraki ma pesca comunidad o pa comunidad chukau kwatja mokomoko tra kiki pakira kiki wale afectat unhase paragikta umanatata ikama kwat casi puerta costa tra inasa ma comunidad hutkarakchi alais pachanja ukaja afectata kam akaja lunchirta bina campo kakaja uma hayo wal por entre ukaja lunchirta kiponi kwat yapuna karaki yapuesta sita kaja hawirtiana karoja ukat ukaja Maura saja apasjesa, maura sa atenta waje, maura saja kotanta si waje, kwat ukana alina ka aliskara kwatcha. Kunar sa te ka hayapacha ka hayuha hayuntja kwat ukamarusa ka alina ka kwan kotanta si waje kwa haniki sum achok khite han kuchaha achuna ka walik apaki khesa ka hawasat ha siwarat sa kamara aka chokinakat apilatsa ukaha kamsanya skah muraya muraya ki abstus habt kat sang maur sa muraya sa pirtent kharaki han khai akam sapur khai hanlupi sut kharaki tu kat hanlupi bi kha umaru ki uskunta ta kat sa ukah pasar pa kha khuchara ki kat hani kun hans waint ein hama khit ukama ki wa khaisan kha hakasitara ki kat sa untasi sip ki nya sa autoridad na ka comunidad na kan Cuatro camarusa centrales agrarios con acá pero maukaha haniki poner aquí uñas yanap taweja capa chat pa suma pa chut karagite yanap taweja ma libra kis pas pa libra kis como que por en sukat fideo arroz aceite que era que por en mejoras pa ma alimentos saludables por anispaja kaja hupatas pas cañawatas pas askis pa ya patapampin hakasirine katake pero maura sa ka alimentos chatara ki uksarok por en hapjara que ka gobernaciones uksanakat hakat haniki kaja nanakata que aski karakite usuk sarta hapharakito uksatuqen kama ke hilirina ka sawawana ka sukhamsana ka su kam ustata ke hapharaki hichuruna kan haqina ka kwata ukama ke sanaqt asitas khaisan hilata Freddy no yaki wa hilat kuyakanaka autoridades panakaros maitañani kudatekam yanapta winaka utkenya pataki do yasta kama kitena kate provincia kana casi panakao aina istata hekata si paraki churunakan a ver kunan pisa arhat oñani hilata segundin a ver pachaki la tu que halaraki
inas na ya khaya phat ay mot pekat mara kam satas ge kam yanap tap khitai chaha apsha pharakitu sa kuna qaw kha hokirina kampik sa yanap tap khit ukam sapa maros mayisip tukat hanikira kiu ayanap tap khot kargita kaha proyecto na carros integrales ukam ukakas proyectos integrales ukaki poner aquí maukaha nanakar ukatha hirkagt apharkitas pakat maura saha armtat khamaki pinanaka provincia Camachoja ukatha ukamaros na yasaimutha inas bakisis pawa zanjas de infiltración conateja conservación de suelos forestación y reforestación kamara que hukampe qotaña naka construisis para kaha apachitanakaru forestación anakampi ukakipe aka halloroja amortiguaraxnaja uka kunars deja kam qolina kasut alina kasutja ukahani pasilaki aka umaha hallu umahalt kitej kunars deja not kam yapusan yapuchata papachitanakan haniki kuna alina kasutjet kuna hani forestación asutjet uka halun tja ukala tuki halakip tja halan khabs qotar hawira ruki porje kwat qotar por entla tuki kom ukama to aka inundación na kastar ukat na ya hach amast ma amuit avin putra acá gobiernos nacionales departamentales municipales yanap abjas para acá proyectos integrales en la campi kunateja acá manejo de cuencas y conservación de suelos, forestación, zanjas de infiltración, construcción de cotañas, ukanaka wakisispaja akam halupachata atakta siñateque. Ya, wali kilata según importante waita ya pacheque jarakini ya está pani kilata arus kipt arakilata karun importante kitao kilata segundin. Waliki.